Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapemembeliku salam tuju kita bikemun. Mula-mula tukbal tebi pagsarang syukur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tia kita bi pinagkiswa wa ini pabalik. Iene si pagtuntutan tebi ilmu inin. Yene pangahati tebi syara sin Allah subhanahu wa ta'ala ini andam bisa gesuwe bekat parsumpatan tenduk iye menambah ini pegi bang payaman teki mun parsumpatan tu tak bulak dunia ini asal masih bekat mian waktu nu diki-diki ahad saja miaan pasape amban kau ina anu nagkilahap ni keo hawa miaan lasan si ye hindok hawa menggay ketumanam nun bang ipatala amban kau lemikian inaing sa iyen do isam pagtaabot keo hadje pagtaabot keo hadje wapat miaan sa inun atau akan samanun boleh na padarat Allah subhanahu wa ta'ala bekat ni alaka bimiaan iye ni si angan-angan nutag na gekew elum banggay luu duwe metetto anun boleh na padarat Allah subhanahu wa ta'ala bekat ni pagtaabot kew ili miaan pelebel si kew darajat din tehinang metetto ani keu isab niya ne kaliwangan no seddi niya ni isab anak mo yene anak mo mian pangandalan mo ni isab wegi pasape amban ka utegelan ne melalumi gay keu tumanang patalahat jamban kau dia me desimana atau akan pebulanan atau akan petehunan esebnu palabi pian tahun puas amban pegsaw kakaybi maganda ni magandahin megela ni megelahin patala ni mapatalahin ikikiwisam telebi dendang dendangan dendang dendangan palabi pian tahun banggay kau mangamadin banggay siya mangambanan kauhin maananin kemon parsumpatan to rata mulak dunya inin umat Islam mas rumegkebekat ina menggebekebekatin iene parsumpatan nu dok Allah subhanahu wa ta'ala amban si zaman keelum nu ngawut si kepeg kamatay nu ngawut petegteb elew akhiratin hangkan juwege bekat te parsumpatan te dok iyehin daki te sasyatura tabulak dunya inin ligap amban pengesep te tujuye pe bayak kita rugai ini itu tamanan pamaligaw ini dunya ini zaman nu miskul diki-diki bangke utinile we mas tanun bangwe ke ngiskul penu para sisinongku
Pagtaabot na kayo isab, high school, penno para sa sinong no. Pagtaabot kayo college, para sa sinong no. Pagtaabot kayo, tagaanda, mag-anda ko para sa sinong ko. Pagtaabot kayo tagaanda, mihatarabaho para sa sinong ko. Gibot ko ito, mag-umol kayo 50 tahun, 60 tahun. Sampai mag-umol 70 tahunin, masipin nga pas sinong ne. Kilawin, antag sinong inapas no yan, 10 tahun na lupog no. Antag sinong inapas no yan, 10 tahun na lupog no. Itapas no. Kuyan kahantang miyaan tarong diata lendo binatang, pagtuyuan na inapas, pagtuyuan na ilupog sa kay nga tutahot ni. Di nga tutahot ni. Kuwet kayo kahantang manay puno, kahaba mo may kikwek kat sinambua batu. Pagkikiligan data ng panganalan nun ne pun sakin. Pagtek ka kayo ulit data batuhin inay ka na pati batu sube apas mo sindi. Sa itu si sinong inapas itu. Sinong inapas mo siya sumuhin pagtaawot sumo tahinang kwe ito. Niyaneb sumo para sinong bahao. Niyaneb sumo para sinong bahao. Antag sinong numebenalin. Antag sinong numebenalin. Yene surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan suwe inapasten. Na may umat Islam, miyaan bilang mo kadima iyan, hangkan da kite tibuobo oto rata ulak dunia ini, duman isa boy ambanan tene asin inambanan dalam dunia tu na pege wajib do isab sikita magpihari jikiin, wajib do isab sikita maghinang para mamakan yene ahli pamilyatin. Pen Allah Ta'ala dalam Quran ni Muhammad liya ku itu paasik kita si suka pagbisyarahan te ku ituhin. Sinang baywe Quranin yene tenged me siye kafir me merjahulaka tu rata ulak dunya. Bainna inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Surah mi'an amma atau kan suratun naba. Matan nented bainna jahannamin kanat mirsada nganjagahan siye. Nganjagahan sine yene me kafir tu rata ulak dunya. Ini te alen gakam nakikite yes me kalang lanang ni aku pinain rasad. Ebe kameralu mata bang niya overspeed miyaan uwasan nen pegresan pinatta keo. Atawakan niya lu radar nganjagahan kau bangsa ingge bentuk uwasan nun bangsa ingge bentuk sasakatan nun atawakan bagyo aksidente tasayu keo tapatta keo. Wal iyadu billah bapani sa patara kita bilay. Alen nelu mirsad yu. Namana nen yene jahannam tek kali selew kiamat. Kuitulay pe nganjagahan yene me kafir turata ulak dunya ini. Jahannam. Bainne lit-taghina ma'aba. Si me nagga pamulian. Mana nen pemulian si me yene nagga turata ulak dunya ini. Yene petungkilan amban syara manara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labithina fiha ahqaba. Teteg sile dialem waktu taha manamal-namal. Ahqab bermakna waktu taha manamal-namal. Teteg sile dialem waktu taha manamal-namal. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Geisi mekeles sahagut lai para panambal panas yene tesulei delay wala syaraban duk geisi mekeles sa inuman para panambal yene lekak delay. Pain Allah balikan ku la yadhuquna fiha bardan geisi mekesulei hagut lai para panambal de panas de atau akan panas tesulay delay wala syaraban duk geisi mekeres sa inuman para panambal lekak yene telesade delem narka jahannam le. Tura tak ulak dunya tiada bisong panas
Manjari kau masih tawer atau akan ngedoais para panata nu dinu, para pemahgut nu baran nu duk lupan ke kulang-kulangan panas lei. Lei dielem narka game ke sulei aata narka in parkala lega niya panambal deh yene panas lei. Tura tabulak dunya bang ke oleh kakan magbayuan inuman nun. Mabaya keu orange, mabaya keu mangga atau akan ine-ine nih manjari keu minum leirata leisel leu kiamat dielem narka jahannam gay meke sulei yene me ata narkain inuman amban kemon ne inuman turata ulak dunia ingin atau akan inuman lai para penambal de lekak delei na ine pengurung siyahin illa hamiman wa gasaka gania panambal yene mean lekak me alei melainkan yene hamim bohe meglugeg lab bohe negoa ang bandero apinar ka jahannam duman ke tesubahat tesimanamiaan yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim meanar kain puas pinesemmekan basi pinanas amban mian ebut teggel masa manamal-namal pinandi pesieruk bale pinandi pesie duk yene bohe neigoak bohe makaagtung bohe makahancul bang tesule yene we amiaan tumu baranden sampai yene dalam pamaranan lam kemon ne sampai pekuitan de miaan menjadi me umat Islam amban me inuman yene kemon sagu pe me inum sihin panambal lekak den lain kemun uta lain kemun na mekelemi metura tak bulak dunia ini tura tak bulak dunia dapat ke minum ne nengut renang haja bihan kau hatu tinandana leme hatus ge kau baya renang yan mungkin cabang minum ne mungkin cabang nengut neruk minum ne bisan palabe puasa urut ko magtempeng hawa miaan yene kelen miante si renang miaan wega lain ilabo pasurahin lain ilabo miaan lain jamban ahin bang petek kami renang me derem manila miaan lain derem narka jahannam masobra pebilai peme inum yene mea anak kain na bang niya maya nginum lambat pi perialin na bang upamanin gak niya apa ya nasubi kita keteli billahi hangkan ne dombo ang bandoa Rasulullah Allahumma ajirni minan nar oh Allah ajirni minan nar peteli gunung ku amban akan jahannam ingin pergi kita basta te na niya na ngen dua silahat sabab yan me pagtaat te huruf Allahumma ajilni minan nar. Naruman kau mereka patalibun. Mana ajilni ya Allah parei unne kurdere iman ajilni. Nakan coba ibe mulate me duain kau kita me ngase-ngase pinain. Tumana kita bilang ini kau nambah kita hati maka palakes. Naik problema. Problema himbang dinikan nun break, pengenalan nun break ini kayak sendiri itu hati. Nambah lakis bame, kome kami kita umek sesakatan nih problema him. Busukan binirikan ini alan permutannya. Namun jadi Allahumma ajirna minan nar idembu amban dua Rasul sallallahu alaihi wasallam sababan yene me parkala ini. Pene tu tambus ayatin jazaa wifaqa we shayen tanarka we shayen tabeinum amban yene sabu amban kemun nebe an lemmi ledelem apinarka jahannam le jazaa wifaqa tumbas meg tundur bekas kekehilangan de tura tak bolak dunia ini gak ke ujinalim gak ke ujinalim Allah subhanahu wa ta'ala Ine hinang nun tura tak pulak dunya bisa bi hinang nun tek kali bi tumbas nen tek kali si leo kiamat bang kahapan hinang nun tura tak pulak dunya
Tantu nente kahapan ketekkahan muntek kali silau kiamat. Bang kalaatan du isab. Amal hibaran mui rapabaran. Sembat moto-moto meke pengtenehan te tau subi. Pen Allah jazaa'u wifaqa. Yene tumbas wese yang tanarka wifaqan di makna magtalib dur kinangin. Ni. Jazaa'u wifaqa. Nangkan dembua amban petile udelem narka. Si waktu ne ilerukan megdelem narka tinilewe si Malik yene tunggu narkain tesebahat te si manamia masalakakum fi sakar we kami utepiu delem narka sakar umul yang buan de lam naku minal musallin kalian kami enggak kami nang bahaya namana nen bang niya tu rata ulak dunya ge maksam bahaya na umul yang buat ye tineparan megdelem api narka jahannam bahaya ye dukai nangkan yene mesi mengge magsasambahayan parpad elumpe parpad ge petek kakamatay ambat megdawat ambat nambahayan pagebaya irga ibang Quran pinaaka umul dembua ilarukan megdalem afinarka jahannam yene mesi aage magsasambahayan to rata bolak dunya ini us ine pe innahum kanu la yarjuna hisaba kaya anden dia tak mulak dunia kanu la yarjuna hisaban gay miaan meg iman we petek ka elew kiamatin gay helat dewe petek ka elew kiamatin bang siya inakahan pasalan elew kiamat bang siya inakahan pasalan surga uk narka nagi magkahagan may aien bang sinuisuihan may aien sa inin kapan dalam surgain sa inin hurul inin, sa inin subain, sa inin kekabunanin, sa inin kemon nakahapan kelimayahan malaihin, di kahagan. Ubus bang kinakakahan pasalan narka, pasalan nilaw paghisab, pasalan nilaw pagtimbang, limikian gero isab kahagan, ngahin ang dagay peturata, bulak dunya inin, umat Islam. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba duk puting dayene ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin sempurna pemuting. Pinuting we de ayat Allah ta'ala hin. Bang siya inakahan dinak ng bahaya, puting de. Bang siya inakahan dinak magtabon aurat, puting de. Bang siya inakahan dinak magzakat, puting de. Bang siya inakahan dinak maghadji we pardu sisiye, pinuting we de yene me parkalalay. Nagataangan-angan we manusia iin wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba bukemun hinang delay tesulat we Allah subhanahu wa ta'ala tesulat we malaikat dinak Allah ta'ala hin tekkalai lay kemon bakas kekehinang cari udiki atau akan cari du hadje cari du tapu cari du tampa duman kepen Allah ta'ala hin faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Sine-sine meghinang ambal kahapan. Mithqala dharratin. Kwe diki atom. Hedje atom inin. Bakas tesuhat ko si kaam. Sigue megtipupuk de million ekkanin si tuggu dalum. Hawa diki anden. De million ekka pinapandari inin. Sigue megtipupuk si tuggu dalum. Dembua amban de million lay tehinang mo kahapan tek kali silaw kiamat tekite we no tesula nahangkan dak kita me miaan si apinain piru be kendiru te pengurung kuyehin atau akan dembua pilak do dapat ke dembua pilak 25 mesin periaw amban 25 mesin bang si nia mesin masa tekite tek kali silaw kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bang niya isab maghinang kalaatan, kwe diki atom yan, syarran yara. Tantunin teed, tekite, we inen kihinang. Hangkan tek kali silaw kiamat, ulali me kapirin. Mari hadal kitab, la yughadiru saghiratan, wala kabiratan,
illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam suratul Kahf. Tekale selo kiamat. Tekita ene wa kafirin. Ulali siya. Kitab ini itu. Ganiya tininggalan wa ini. Diki duk hajje malainkan terista wa ini. Duk tekita na wa manusia in amal din lai. Pebelat na ini kitab din taksar ini saili. Bakas keu mulai bayan cewek mu, bakas keu muku cewek mu, bakas keu naraka, bakas keu kemut tekita ne tekale selo kiamat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Duk dengan nyanya Allah Ta'alahin amban ipunne bisa dembuang. Bisa dembuang banci. Nah, pen Allah wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kemun perkala turata ulak dunia ini. Terista ahsaynahu kitaba. Bakasin ulat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Na pen Allah Ta'ala hin simianar kali. Fadhuqu. Lesahun bin. Pegayu kinabayaan bin. Lesahun bin. Falan nazidakum. Gay kam tambahan kami bisan ini. Illa azaban. Malingkan siksa. Malingkan siksa. Penunggu Allah Ta'ala hin simianar ka jahannam. Lesahun bin. Pegge. Sayan kenian bin datang ulak dunia gay kam pakali. Naku itu gay kam tambahan kami malaikat azab. Na ini ilang dan tu rata ulak dunia. Dahil amban pesong te si ayat ini pasaran kapan di isa. Ina me requirements tu rata ulak dunia rut ke umisi magdelem narka. Napen Allah Ta'ala hindelem ayat ni. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Bakas tagamahan kami keikahan jin duk manusia api neraka jahannam. Tinagamahan api neraka jahannam. Wey, niya akal pikiran de gaino salwe si kahapan. Walahum ayunun duk niya mata de gaino salwe si kahapan. Walahum azanun duk niya yene tingi de gaino salwe de pakal si kahapan. Ulaika kal an'am. Siyene ku sepentun binatang. Allah mag-akahi. Ku sepentun binatang. Balhum adal peman palami pebillahi wa ulaika humul ghafilun. Dok tebilan me manusiai amban liga tora tak bulak dunia ini. Nama anan me umat Islam sifat baran tebi ini mata teinge dok akal pikiran lamut pangatean bangga teo sal si kahapan lawang temek dialem api neraka jahannam. Lawang temek dialem api neraka jahannam. Tura tak bulak dunia sobra pekitamban binatang. Gay niaan te anu te blame te bisarali peki Allah Ta'ala magpainin bisan pesina nga ma banginan binatang ahin. Duk te bilang si amban me manusia ligaw. Napandak lu bang kyo mabaya mayaman anab ka bang base no amban parman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang niya manusia ge osal si kahapan yene me te subahat le yene baran te biinin tantunen te baya kita rugai kediataan te binatangin ubus tinagamahan pe kite we Allah Ta'ala api neraka jahannam tekkali si hari kiamat. Na sini mabaya tinagamahanin api neraka jahannam. Duk sini mamabaya miaan periawa amban binatang darajat nito rata waktunya. Gana baya. Gani abaya. Tesubahat tewe balik si pakya hadja magpain pegi bang niya ko kinawin lela den ko sa pantun binatang sampai miaan naik inanan.
Game mabay inalinan binatang ahin. Sampai aging kemon keikahan majority manusia di dalam Pilipinas binisyarahan si Pacquiao sa inin sa amiyaan. Sa ekor pa ni sa memepegan. Sa pagpagipin ni kwe binatang ahin. Buto bang payaman ti amban bisyara Allah subhanahu wa ta'ala. Naman dyan may umat Islam. Iin si tingin pasalan naka. Ang banagdat Quran subahat ni pasalan narkain masyan subahat ni isang pasalan iyan ni surgain. Na iniisab tumbas yun may siya magmamatalaw to ratawlak dunya. May magsasambahayang, may magpupuwasya, magjijihad. Kaya mo nabiyon kahapanin. Inna lil muttaqina mafazan benal nin si aamag mamatalewin mafazan paruntungan hadya manamalan. Hada ikaw aanaba niya kekebunan lay si ilaw kiamat penugata siya isam wa anaban duke munnebeyuan yene miyaan kekayukayuhan mula-mula inam yene dalam surga miyaan megduhul baya siya lai ine buat kayu lay dalam surga niya kelebihan ne pe buat kayu megdelem metura tak ulak dunyakin baktura tak ulak dunya bekatan ko meglondog bekatan pe ko megtunggu buahan ko kinawig bekatan pe ko megputus ko miyaan tewa me kemon ne sukang binatang mamangan me buat kayulu bekatan ko meg miyaan megbeli fertilizer lupain hap tumbuan nen lay dalam surga geking meswa uuk sa ingin ready ne kemon perkalain ng umat Islam. Mabaya kyo mangga sambatan na rupain miyan mag-imagine kyo hadda paglesamu tek kanine miyan buwa kayuhin ataw akan kemon ne kinabayaan ng lera tabulak ko miyan dalam surga miyan na sumahuwa bang may pangakangaka inin si ko ito tujuh may manusia megtuy paasek dari pikiran din niya may manusia kung petek kami dem lahat inakakahan chainin luksuba tetek kalay silew kiamat may paasek din kop din suba si may riverside si may lamitan miyaan lemmi rene kemon peglebuan basurahan damo pikiran ten pikiran te betura tabulak bunyahi megdelem surga tabut pikiran iyan na dalam surga Pero Allah Ta'ala si hadis ni Qudsi a'dadtu li'ibadi as-salihin fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Niya penne penugata ku si meipun ku meghinang hap leira ta'ulak dunya fiha ma la 'aynun ra'at ga pe bakas tekite we mata wala udhunun sami'at dugga pe bakas takalewe tingi wala khatara ala qalbi bashar dugga pe bakas taangan-angan we pangatean atau kan we akal pikiran sin manusia nasa ingene hap trip nun si tengen surga dakyo magpain we ien na surga ingene te trip nule upama nag-trip kyo kabayan kung dalam surga sa inin, samian, buat kayuhin, anda kung samian, ubus kahapan na kumanabalan si trip nulay, surgain palami pi ang bantamanan hap ni tepikil nulay. Pegiga pe bakas, tepikil-pikil yan yung pamatiyan ng Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakawa'iba traba. Ubus dalam surga niya lai yene me penugata si me aamag mamataliw miyaan hurulin sumabua tebiya sa miyaan kawaid bimana yebe miyaan kinabayaan yene napsute miyaan si dende kompleto manamalan. Mula-mula kawaid bin Ibn Abbas
Ye miaan sebut tene miaan miaan daakan de inin desek kue manamalan ebe kinabayaan we kelelahan desek gepe boyon gepe boet sek sibang me kue itu si atraban ubus sari-sari kemun pamulan nen gani abahi penugata si me si magmamatalewin amban kaandahan lelo ta pulakunya na dem buak pe amban sinipat we Rasul sallallahu alaihi wasallam yene kaandahan adelem surgain inin me umat Islam bangko nginum hawa poteknen tilag yene miaan inumanin bang pinayaman amban pekui tande amban kuwa nabang akar pikilante binoo pimek delem surga ko itule mekeremiren ni akaba metekita amban kuwa kemon delem yene mian baraneli amban me inuman ne amban gaida o di pikilan tentu metura tak bolak lunya me delem surga pegge te pikirte yene mapatag sisinongi malainkan bang ine inaka we Allah taala Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari waka sandihaka ubus duk inuman depelai diata dalam surga maya mabaya kau nginum amban gatas niya mabaya kau nginum amban gula niya mabaya kau nginum amban tuba gene pan makalangu niya magbaya-baya kau lai ke mon bayuan inuman nun inuman kinabayaan nun dalam surga niya ubus gi kau makakali la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba gini kau makakali putingan leruk abalapan gini kau makakali tumbian la iduk awal ngelimut kemun takalenu bicara hak ni hajja bicara hanunut ni hajja dalam surga niya panganalan nun kome to rata bulak nunya ahat kau dumangkat cairi pinagtuyuan ko mesinduhin inonot pege ni ajingki atau akan pinagtuyuan ko binisahan bisan du legal usahan pinitnahan ko mesinduhin pinan ilegal ga nenia dalam surga me perkara ini ge ke makakali bicara lemmi tebe belik ko kemon le bicara hanubut jazaan min rabbik ata'an hisaba jazaan min rabbika ata'an hisaba tumbas amban Allah subhanahu wa ta'ala tanda pengurung ne tujuh kau tanda pegrida ne tujuh kau yene kemon me subahat le payaman bibe pen Allah ta'ala si tenged narka jazaan wifaqa tumbas magtalep dukhinang din tesubahat ten sini pagtawag tu si kahapan si may amag mamatal jazaan min rabbik tumbas ang bantuhan bi wiga magpain Allah Ta'ala tumbas ang banlebe kikihinambi balikan ku pag sakay binisara wa Allah Ta'ala pasalan narka puas sinang baywa ne kemon azab malaihin magpain niya jazaa wifaqa tumbas magtalep dukhinambi pagtarot sinubahat pasalan surga jazaan min rabbik tumbas ang bantuhan bi wiga magpain Allahin tumbas amban kekehinang bi yene si surga le kwe pemisarane sinakale umat Islam surgain getebel we hinang ge magtalep dukhinang surgain hangkan niya dembuat subahat pen Allahin niya dembuat mek ibadat 80 tahun 80 tahun le rata bolak dunya pen Allahin si mek malaikat nin paase kun pinaayan sama paase ku si iye na nagreklamo niya ipon niya ano ko pinasik sa paase ni 80 tahun ko mag-ibadat
Ga niya hinang ko sa di mag-ibadat na Diyos pinasik ko sa mabasa ini. Ga ipasik ko sa mapinang ko. Napin Allah Ta'alahin. Mag-izi niya si man. Timbawon biko kahapan niyan kemon sinikmat tayo pangurong ko si Yehi. Tinimbang niya ang kahapan nin kemon si kahapan matan. Pagtawot tinimbang kahapan mata den kepak mata. Den kepak duman lukirwe. Pagtawot tinimbang tunggang kahapan na 80 tahun pag-ibadat ni nuwe kahapan nikmat mata rutura tawlak dunya ini. Natasambat nin napasay kun ko sa baban ase ini. Duman sa baban ibadat ko 80 tahun ini. Narakaw nga siya way puno magdirem surga sa baban ibadat no. Awang ko may ibadat kurwang petek kainuhapan pe. Ibadat ku makabasa ku dasap ha Quran ubus tinabok mengkin sa kinuntinyo sa sumo. Ibadat ku bang petek ka mengkin ku hadja bis kay suway eka. Ibadat ku mengkin ku hadja basagan suway mian eka mayaman aku mengkin ku basag mas sa Quran. Bang eka mayaman aku pahap-hap kuleggoan kun sumaguwa bang dendang-dendangan nukukwero kung magbasa magasin. Ubus mag-claim ko si di ko pase kun magdelim surga sa baban ng hinang ko ini. Dakaw ngasing-ngasing may umat Islam sa baban umasik ko kikihinang niya. Gay dati hangkan may sahabatin si waktu magpain Rasulullah gapen niya umasik dembuwa ang banka amoy hinang ni. Pen may sahabatin wala antaya Rasulullah. Sampai kau penne ya Rasulullah gay kay umasik sa baban yene miyaan hinangno penne sampai aku Rasul ni Rasul tegyan ne melumin ga bakas makapagmasiat S7 biyan sari do dehel amban pagkarasul ni duk dembuli amban puas dapat pagkarasul ni mas labin ga bakas makapagmasiat ga bakas mekepeg puting teggelan ne melumin maksiat ini nih ga bakas mekep secara pangkal teggelan ne melumin tamanan tapit ne si Allah Ta'ala tinunggaan wa Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ga kau peturun kami oh Muhammad malingkan ase si katalingkal alam sinanglitan na wa Allah wa innaka la ala khuluqin azim kau ne yan tamanan ha pangadatan nin tura taulak dunya ini putih kas magpain way gay umasik sa baban kay kainang ni. Ubus ako mimpian ako magputing. Mimpian ako makapagmasiat. Mimpian ako miyaan tarasaw si sambayang ko. Mimpian ako ga makawas sa Quran. Rasulullah sa iri ni paing tamanang tapit ni si iya sumabuha. Gero iya umasik sa baban ngayon kay kainang ni. Kinsa ako mag-claim po ito. Maghinang kita ito para dok na kita may kaisek surga. Daa. Sumamuha naghinang kew iyan para tadawhat mo ase Allah Ta'ala hinduk kew paasik ni magdilim surga. Taghinangan din. Tura tawlak nun ini. Anan tamban itikad de ng bahayang kita duk kita mekepes duk kita makaasik surga. Basa magtalip surga induk hinang teli. Gay magtalip. Gay magtalip. Hangkan na Rabi'atul Adawiyah ini bisyaranin. Sumba ko Allah Ta'alahin duman kumabaya si surga. Siya sumba ko Allah Ta'alahin pag-asar talip iya sinumba. Sino yung Rabi'atul Adawiyah? Na may umat Islam hangkan magpain Allahin jaza'u wifaqa. Jaza'u wifaqa magtalip do kinang desi adelan narkali pagtaabot yene surga pagbisyarahani jaza'an min rabbik tumbas amban Tuhan bi Rabbul Alamin na belikan ko dakew ngase-ngase we magtalip hinang turata bulak niya ini basa we miyaan dilen magtalip buk surga iyan penugata kitehin sumaguwa pengedok tehat jai amban ase Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk kita pe isine lay miyaan magdialim ini surga inamot niya. Nabang kita bipan isab umasik piperialim insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala insangit maase tuju kita bikemon.
Menjadi pen Allah Ta'ala dalam surat Yasin, innal muttaqina innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Saben nan me magmamatalewin dalam landung lai dalam landung tekkale selo akhirat wa uyun duk yene ke mennebeoan kesuba-subaan pinengurung sisi tekkale selo akhirat wa fawakiha mimma yashtahun ubus duk ke munne yene mian buah kayu kinabayaan tu rata bulak dunia inin niat nelai gene me kesukang kite gene makasaki kite ine ile kinabayaan kinabayaan tantunen teen te kesua telai innal muttaqina fi jannati wa nahar bennal yene me sie magmamatalewin fi jannatin wa nahar tantunen teen dalam kesurgaan wa nahar duk si kesuba-subaan penugata si tekkale selok kiamat. Cuma buat story te bisa saya nggak pengen dok te biahin. Yene story te biahin. Gite dok puas kita pakai keleng-kelengan te handa. Atau kan handuk-handukan te handa usga nih. Gai. Kau nanti sesuatu yang menghinang kita lu kita umasik piru kita kinabayan Allah. Lu kita kinasihan Allah Ta'ala. Natura tabulak dunia ini antara kahapan duk kalaatan nafsu tebiinin asal tantunin mabaya hajjah si kalanaban. Bu problemahin kalanaban natura tabulak dunia hin kabayaan nafsu te. Upama keme miaan menginum tua atau akan disco atau akan concert atau akan miaan dende atau akan ini nih hinang amban kalaatan tu rata bulak dunia ini kok kita kantang nak ngunut kita bang hinang nih pagtawot sinang kahapan kue tamastik bulitin gebisan angkat umat Islam ini sababnin pegi fitra manusiain asal-asal manusia yang kumehantag na inanak napsu ni inin megtuun duk yene pemagasan Allah Ta'ala hin. Hangkan hep sabarin beliteru. Keisa magsabar keu si kemon musibat. Kedua magsabar keu si kemon miaan yene maksiat. Ketelu magsabar keu si kemon taat. Sikite pangannalan tenwa sinabaranin musibah ni hadja. Pangannalan ten sinabaranin suwe ni kita hadja keigasan. Suwe ni kita hadja kamatian. Dumain. Yene peninggal nu kalaatan tu rata bulak dunia ini kalagihan dan si sabar. Pegi kalaatan iyan kabayaan nafsunu. Hunit manama inaan ini nafsunu dulu. Lemikian miaan pagtaat hangkan cuba sinabaran sababan pegge megsulang nuk nepsunu bang hinang nu bohat manamal-namal. Inupama wa Ali Tintawi rahimahullahu ta'ala. Yene paasek manusiain tujuh maksiat kue penne kahantang ngeliring batu amban dia tak punuh murane melumorokin megdelem panagahan. Sumakuha bang ne umasik bohatan nen isang pegua biluu ko kantang boon batuhin batu bakas pineliring ne miaan balik megdiata puncak hangkan ngesua kewa aadrag adik bisan nu basahan nu parman basahan nu hadis basahan nu kemon na bewan parman pekiteleu nu duman na raw parman duman na raw hadis sampai tunggaan nu pinapati tunggaan nu kinabu supatapok dumasing hilang ne kabayaan niya. Magganda riba, mag-anak si bisan ko siya inge pamages no iye. Gine kataman we parman, gine kataman we hadis, gine kataman we pages, gine kataman we ine sababan kalanaban telesan nila ini.
lain ni tebo nafsunin ng umat Islam. Nahangkan, turata ulak dunya ini. Kung ibarat nagpa-hospital kayo, magpain doktorin si kao, da kakanon miyaan, da inumon miyaan, pegget makasakit kao. Buada pun yene sukang nungan problemahin, sinukang si kita rupay isang kinabayaan din. Na ini, upama, magtege diabetes, kayo magpain doktorin, da kayo tanto magpamamis. Da kayo tanto magpamamis, dukdi pag grabe, yene miyan sa kinuyan. Bugay kita kole-kole. Ako may pupud, upama ano nin, banggay kita te kole-kole, miyan, may masi-masi pe kita ngayon ang sukang li. Gai, tinggalan te sukang li, bisan hap, pegge ka na nabanda sa saat du. Inangut tin duk kita kole, pegge ien makakali. Ien mas labi mahapin. Tura tak ulap dunya ini may umat Islam. Tura tak ulap dunya ini. Tinggalan te yene kalanabanda sa saatin para inangut te yene migdilim surgain. Para te do te tadawhat te yene surga penugata Allah subhanahu wa ta'ala kita. Tura tak ulap dunya ini. Hangkan kalagihan manamal si sabar. Hangkan kalagihan manamal si sabar tu dalam dunia te ini. Menjadi miaan kuen ete subahat lay. Asal da kita bitein maglisu-lisu, mula-mula baranku, bisan pe ini bicara tebi pinataha, pinapandak, dem buat do kinulibut tebi lay. Sube kita mag-amal ibadat tora ta ulak dunya, rukta daw hat tebi, penu kata Allah Ta'ala kita bi tekkali sila kiamat. Da kita bi miaan magpaypal sa bahaya. Da kita bi jumu masya Quran. Da kita bijumu kemo na pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala inin suwe hinang tebi. Pegge duwe mangandaawahan kita niya iyo ngandaawahan kita si hinang laat dug niya ngandaawahan kita yen tuju hinang kahapan. Tuju hinang ngalaatin banis manamalan. Tujuhin ang kahapanin, yeru may kewalamaan, atau akan bang niya may volunteer siya di si taman guys niya. Siya bang si kalaatan, yulu siya itanin. Yulu napsuhin. Yulu bagainun pe, bang petek kamu o kau, syaitan magbaran, syaitan manusia. Niligap kau ang manine pag-ibadat to Allah Ta'ala. Hangkan ted sacrifice yene, sabar. Sihinang kalaatan inin hadje manamal pahala nin bang payaman mo ang bankemon pahala sin sabar tesubahat we may kewala maanten sababan pigi hulit manamalan tininggalan wete naman jari may umat Islam miaan bang payan kita isab murah-murahan pineteribun ang banar kali tesubahat ten sinilay tesubahat te sisimana miaanin dok bangpan kita bisa miaan pinaasik megdelem surga le amban lebean asik ni amban lebean ngene hidang tebi naman jari miaan taman i ni rahu geru kita makapagpataha kaysa ng pigi taga na sawi miaan bang ni ali tebi sara laat metoohin namaku ku kamaapan bang niya alay tebi syara miya hap nairobi maksud tebi mapituhin nairobi maksud tebi mapakalihin atau akan mapatipunin nampeg tuyo-tuyaan tebi mebbegan bang sukat binibbeganin dupeg tuyo-tuyaan tebi ninggalan bang sukat tiningalanin pegge dakite tuyo me daran te subahat bisa netewe walik ko may magpayam sinimiaan idol kun penen petemling nin idol kun penimbak nin pegbono nin sa amya da idol kun siano da pegge maksud te mapakalehin bang sa ingge sayambo pag-agamatin
dukte daw hatte ini kasandangan makakali. Namain na kusikam, insyaallah magkasiwa kita baik, bang taabot na biskijol kamihin. Sila pa pagkiralihan tabi ang dunya ug akhirat. Wahiya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.